Tuendelee mheshimiwa. Guku njukaniro gatagati ka atongoria athiriti ya President William Ruto na amung'ethaniro mathiete na mbere na gukanirira, atongoria matiganite mateteire thirikari makiuga ni irakinyaniria tabarira nyingi matura-ini na cia kuguna muingi. Yale serikali inafanya siku ya leo ni maneno ambaye Kenya haijai kuona, lakini sisi wana Kenya ni vitina na siasa kila siku. Na leo usalama tuko nayo, bunduki ya NPR tuko nayo kwa sababu ya rais wetu William Samoei Ruto. Tujue sisi tumeshaguliwa. Contract yetu ni ya miaka 5. That 5 years. Ile kazi tutakuwa umefanywa nayo 2027 ndio ile itaamuliwa na wananchi wa Kenya. Magitongoria mũmbunge Mwangi Kĩũnjũrĩ wa Laikipia irathĩro na mũrũnawe wa ũthaya wa Mbogo Wainaina na angĩ, atongoria aya matarĩirie litania kĩhĩri cia tabarĩra iria thirikari irakinyanĩria, hamwe nacio waki wa barabara, ũtambia wa thitima icagi-inĩ gatagatĩ kaingĩ. Oho makĩaria marĩ taũni-inĩ ya Nyahururu hĩndĩ ya mũcemanio wa mũingĩ nĩ mathonjeire mũng'ethanĩro gĩtongorio nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua nĩ gũtambia ũteti wa irumi na kũremwo nĩ gũtarĩria cioneki ciao, rĩu makĩũria mũingĩ gũthutũkania atongoria eyendi na arĩa maramatetera. Kwanza sisi viongozi wa Mount Kenya region tukifungua mdomo, kazi yetu badala ya kuelezea watu wetu ni kazi gani tutafanyia, kazi yetu ni kutukana rais wa nchi na kutukana viongozi ambao wamechaguliwa. Ati wewe ndiye ujulikane dunia mzima, ujulikane Kenya mzima. Baka saa hii uko Ulaya, ukienda kusema atutapatia Ulaya siri za Kenya. Ati wewe uko tayari kwenda kusema siri za nchi ya Kenya kwa ukoloni ya Donald Trump. Ukiingia Mount Kenya region, kazi yako ni kutukana viongozi waliochaguliwa. Yote anataka kutuletea ukabila, tafadhali asijaribu. Sisi ni wa Kenya na tunapendana bila kulivyo. Riboti Inooro TV kuma tauni ya Nyahururu, gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi.